Kei te kimi hia te ruarau tāngata Māori e te rōpū he toki ki te rika, hei āwhina i te whakatūnga mai anō o te whaitua o tautahi. Kua whai pūtea te rōpū nei i te puni kōkiri hei whakangungu i ngā tāngata nei ki ngā mahi hanganga. Kei raro i te maru o tēnei whare te kaupapa hei hiki ake anō i ngā wairua o tautahi. Kia whakatū tētahi umanga, kia tāia e ngā rangatahi me ngā kore mahi, ki te ako i tēnei mahi whakatika whare, hanga whare. Mā te hoki whakamuri ka tāia te haere whakamua. Built in the grounds of the Methodist Hostel for Maori apprentices. Koinei nā tauira Māori tuatahi kei te akohia ki ngā mahi arehe, he rima te koutou ki muri. Ahakoa i memeha te kaupapa, i te rānei kua whakarewahi anō ki te wāhi iti matai. Ko te inua o te kaupapa nei he toki ki te rika, nā te puni kōkiri nā pūtea tautoko, enari ka whakahaerehia e te puna wānaka o tautahi. Neke atu i te rima takau ikua kua tau mai ki mui a mātou i tēnei wā, ahakoa ko tēnei te raki ka whakarewea. Kaore anō kia tino, kaore anō ka karaihe, ka kaupapa nei kia tīmata, e kari kua taitai mai e tahi me wā rātou pātai. Kei te titiro rātou kia ruarauna i ka tauhau, ko te nako mā rātou anō o rātou kāina e whakatika. Ko te hikika o te manawa tēnā, ko te tipuraka o te mātauraka tērā, me te wairu ake o te iwi, kia hiki anō te wairu o te iwi, kia mōhio ko rātou tērā, kei te muro o te ahi. Nā te hea mana o naitahu anō i tautoko te kaupapa nei, i runga i te mōhio he kaupapa e whai hunga i te hapori. New Zealand has a huge shortage of tradespeople. They're talking about having to bring tradesmen in from overseas for the rebuild of Christchurch. Well, it opens an opportunity, lets upskill another generation in the trades for the future of the country. Hei nā marama e tū mai nei ka tīmatahia e te puna wānaka nā whakahaerenga mō tēnei kaupapa. Rā paira tāwhai te karere.